Ćao drugari, sad snimam novi vlog i to nisam ga planirao. Desilo mi se juče puno stvari. A pre svega nego što pričam o video, ako neko se pita što nosim ovo u kući, zato što Vučić nije palio grejenje. Plaćam 9.000 infostan, a nema grejenje, brate. Sad će doći nova godina, a nema grejenje, brate. Paliti jebine grejenje. Sad stvarno je hladno, brate. Sada i moram da otvorim prozor zbog Čapo. Tu vole da sede na hladno, pošto on ima puno dlake. Sad čekaj da vam pokažem Čapo. Čapo. Da šapunje, debil. Drug meni šalje link da sam ja na kuriru. Međutim, ja sam mislio da je samo kurir, ali ispostavilo se danas da sam saznao da sam bio na skoro jedno 8-9 novine na Balkanu. Razumiješ? Ću da radim reakcija na sve šta su napisali i da li je to tačno ili nije i malo da diskusija oko svega ovoga. Ok, sad ćemo da počnemo novina jedna po jedna. Razumiješ? Evo sad da vidimo ovaj biznis Telegraf Rese. Gledaj šta su napisali. Vidi se da nisu gledali uopšte snimak. Biograđanin zaražuje 5.000 evra mjesečno. Prvo što ja nisam biograđanin. Ovo može svako da radi. I oni su uzeli taj naslov, može svako da radi. Naravno da je bilo clickbait, ne može to svako da radi. Ja sam samo rekao, ja ste zaražujem puno lova i rekao sam može biti manje, može biti više. Evo, ovaj mjesec sam bio odsutan, neki drugi su uzeli posao mjesto mene i zaradili su oni pare za ti pola mjeseca koje sam ja bio odsutan, morao sam da platim, razumiješ? Sad, znači, rekao sam može biti više, sad ću da idem pun gas i radit ću i nadoknadit ću sad. Ali svakako i zato onda meni uvijek odmor, duplo više mi ispadne odmor. Čovjek iz Beograda koji se na YouTube predstavlja kao svetska čovjek otkrio kako u mjesec dana zaradi 5 evra čuvanje dresura i šetanje pasa. Iskreno poručuje da se ovim poslom može baviti svako i da na taj način može svako zaraditi dobro. Dakle, ovo je dobro jutro. Dobro, oni to ponavljaju tekst šta sam pričao u snimku, kao kodi i to dobro jutro, kao za početak. I onda su isto, znači ništa nije kreativno, da li su analizirali, da li su oni napravili neke matematika, da li je to tačno ili nije, naravno nisu. Nego su oni najveća mana posla, svetski čovjek otkriva najveću manu, sada prva i najveća mana ovog posla je skupljenje govna. Naravno, mislim, ima puno mane za taj posao, mislim, i mana što si ti vezan na mjesto, razumiješ? I imaš mana što ti ako nema tebe mjesec dana zgubiš cijeli tvoj posao. Neki psi porave kod njega duži period, Kodi i Stevke spavaju kod mene, Kodi će biti 23 dana, dobro, to ponavljaju oni tu, 20 evra to naprave računicu, 1000, ali mislim, stvarno je tako. Mislim, stvarno je bila zarada je tako od njih, ima te pse koji su stvarno zarada od njih tako. A najveće je naplaćuje kada pas spava kod njega, zato što moraš brinuti u njemu, smeštaj, čišćenje i sve vreme, iskreno 20 evra dnevno malo, ali za mjesec dana je u redu, a imaju dobar smeštaj. Ljudi, taj posao je, ja sednem ovdje, razumiješ, ljudi njima iskrsne nešto, moraju na put. I ti naplaćuješ isto za tvoju dostupnost, tih 20 evra. Zašto ljudi plaćaju po danu 20 evra? Plaćaju po danu 20 evra prvo za tvoj pristupnost. Znači on može da ti zove odmah ako ti zna, ako mi imamo odnos neki dobar, da mi pozove odmah i da mi da, zato što znam psa, znam njega, zna ono i odmah u sekundi može da mi preda psa, znači to može da računa na meni, to se plaća, razumiješ, što sam dostupan. Ako ja nisam dostupan, ako ne može on da računa na meni, i ako on ne računa se takve stvari, pa onda ja, ako se ne plaća toliko, onda ići ću ja da radim neki drugi posao i neće oni naći niko da radi taj posao kad njima zatreba, razumiješ? Mislim, i druga stvar, ti njima izdaješ smeštaj, znači kad pas spava, i ti njima izdaješ tvoje vreme, razumiješ? Znači ti njima izdaješ smeštaj tvoje vreme, tvoj mir i dostupnost.
i što ti vezuje na mjesto, to je mnogo malo, verujte me, znači taj posao je mnogo težak i mnogo odgovoran i još i njemu izdaje moj znanje, razumiješ? A druga stvar, moji psi su srećniji kod mene nego kod vlasnici. I to vlasnici znaju i tvrdi i uvijek to kažu. Normalne vlasnice to znaju. To se zna, ljudi koji dovede psa svaki dan kad idu na posao, pokupi kad se vrati, naravno to njima izlazi u susret, ali ljudi koji to plaćaju te pare, njima čak i ne treba taj susret da im izlaziš, zato što oni već privatnici. Ko može da pukne kod tebe mjesečno od 30 do 50 hiljada mjesečno za psa, taj nije radnik, razumeš? Ja znam ljudi plaćaju za psa hrana, kupanje, čuvanje, sve, negovanje i pas je im top život, srećan i nikad nije sam, to ljudi plaćaju između 700 evra do 1000 evra mjesečno. Da znaš, ne kod meni, nego kao generalno za hrana, za čuvanje, za sve, za ono, mislim, ja znam te ljudi. Pazi, ne znači da te ljudi koji komentariše to, koji ne žele da plati za psa toliko para i misle da ne treba da plati toliko pas za to para, kakav im je pas? Ajde, da vidimo, ajde, ja da dovedem neki normalan pas, koji, ili kako je srećan, ili kako je njemu život zabavan, koji vlasnici smaraju, da ne smaraju, nego smatraju da ne treba da plati za ta psa da taj iznos. Razumeš? Mislim, ako postoji taj mogućnost, što da ne? Ako ne postoji, jebi ga. Nemoj da imaš psa. Što imaš psa ako ćeš da ga maltretiraš? Ok, hajde idemo na drugo novina. Sad idemo na Business Telegram. Ovdje ima Kurir. Kurir je među najpoznatiji od svih te novine. Znači oni su uzeli taj naslov i danas vam pokažem kako izgleda dan u mom životu. Dobro. Oni su uzeli samo sve iste. Dresura, šetnje pasa, da ih vodiš kod veterinara, da ih vodiš u salon. Evo, juče sam imao 2 salona, 2 pasa kod salona, imamo ovdje 3 pasa sad danas kod veterinara. Kod veterinara imaš i taktika kako da držiš, razumiješ, treba muška ruka, neki psi su veliki, razumiješ, neki detalji u taj posao ne mogu da objasnim, samo ja ih razumem automatski, pritom taj pas koji ja ga vodim kod veterinara, ja imam već odnos sa njim i ja znam šta da očekujem od njega i znam šta da radim sa njim. O tome se radi, razumiješ, i ljudi to znaju i oni samo ti daju da vodiš psa, razumiješ. Evo, ja idem kod veterinara, mislim, žena, a nekad i ta žena ne može da sama drži psa, razumiješ, mora muška ruka da bude sa njima. A za mačke jeste stvarno tako, ljudi ostavljaju ti ključ od stana koji je mačka, ali ljudi naravno, oni dobijaju tebi preporuka i znaju tebi već, imaš odnos sa njima. Taj biznis je long term biznis. Taj pas kad ga dobiješ jednom, ako si ti dobar, ako si kvalitetan, ti ćeš da ga dobiješ cijel život, razumiješ? Znači ti imaš ga cijel život, ako su normalni vlasnici. I ja izaberem ljudi, razumiješ? Znači ja sam taj koji izabere ljudi, ja sam taj koji odrežem s kim ću da radim, razumiješ? I ja s ljudi koji ja radim sa njima, oni su meni kao drugari, razumiješ? Znači, mi se tako stvarno poštujemo i volimo i sve to i znam sve, razumiješ? Tako da, ja kad sam bio na putu, sve mi pitaju kad će se vratiš. Ne funkcioniše im život bez mene, razumiješ? Hoću da vam pokažem od jutra do večera kako dobro. Svako može vjerovati time da se bavi, zaradit će mnogo dobre pare. Dobro, to sam ovdje pretirao, ne može to svako da radi. Da bi ti mogo da radiš, moraš da imaš uslovi. Ali i ne znači da ti imaš dvorište, da će da ti isti psi koji meni da dođu, razumiješ? Ne znači da je dvorište da tebi je lakše, da ćeš da zaradiš puno para. I ne znači ako si ti u selu, pa ko će da se cima u selu svaki dan da ti ostavi psa i da ide na posao, razumiješ? Mislim, nelogična priča. Ta zarada gdje sam ja, zato što moj mesto, razumiješ, ovo pripada mene i ovdje sam ja u kraju i po cijeli Beograd, u centru grada sam ja i baš se bavim s time 5 godine i zato zaradim toliko. Nisam ja počeo juče i zaradim 5000 evra odjednom, razumiješ, o čemu se radi. A ako ti ideš, ja sam probao da otvorim pansion sa dvorištom i kavezima i tu i totalne drugi debila od vlasnica pasa će da ti dođu. Doći će ti najgore pasa moguće, razumiješ? Nesocijalizovani psi, ljudi koji nemaju para, ljudi koji ne vjeruju da ti zaslužiš to, ljudi, mislim, razumiješ, ja radim na mjesto gdje tačno treba i ja pružim usluga kvalitetno i dobro
i ljudi su zadovoljni i psi su zadovoljni sa mnom. Ja nemam stres, ja se budim ujutru, ja znam šta imam, ljudi znaju s kim imaju posla, psi isto se znamo, dolazi stalno neki novi pse pa ti moraš da vidi sa njima, ako ide, ide, ako ne ide, ti ih vratiš, nećemo da čuvamo i tako funkcioniše priča. Dobro, ovi sad su napisali, dobro, kako se zove, zato Badi i Čapo Bideki je lagota, ove dlakavi psi ih ne vodim u parkovi. Zašto su uzeli tekst cijeli i stavili tu? Kako su oni, nisu ništa u stvari napisali, samo su uzeli moj video i stavili moj tekst koji sam ja pričao tamo i stavili sve na video. Gledaj, zato Badi, Čapo, Deki i dlakave ekipa ne vodim u parkove zato što brzaju se prljaju. Pa, mislim, realno, ljudi su komentarisali da i to nije fair prema te pse. Mislim, ne vodim u parkovi kao, na primjer, prljave parkovi, ali ima neki čist parkovi koje ih vodim, gdje su čisti, ne razumiješ, na primjer, evo, vodim ih, na primjer, na Slaviji, tamo Čapu i Kronos, dlakave ekipa, na Slaviji gdje je trava, tamo je čisto, razumiješ, tamo ima čisto, tamo ima normalno, ali neću da ih vodim negdje gdje je prašina, gdje je prljavo, razumiješ, ne mogu da brišem ja cijel dan, razumiješ, da jurem pse, da šetam 3 puta, treba svako da brišem, brat, od parka. I oni su napravljeni za kafići, voli tamo da ide na kafu, voli to pažnja od ljudi, pušteni su svi, mislim, što da ne, why not, razumiješ. Dobro, ajde da vidimo šta su napisali ovdje. Mjesečno zaradim 5.000 i to u Beogradu, strana šokirao Srbija, to je Pink, razumiješ, Pink napisalo u mene, brate. Mitroviću napisao u mene. Slušaj, može da rade svako, evo koliko uzema dok gazda letuje. Danas vam pokažem kako izgleda jedan dan u mom životu, kako zaradim na dobro. To ponavljaju sve iste moji priče, znači ne vidim tu. Mislim, ne mogu da vidim komentari ljudi, ali vjerojatno tačno ljudi misle kako kod mene komentari, razumiješ, sam odgovorio skoro na sve i najlogičnije, najnormalnije, tako da je, čekaj, sad ću da vidimo, espresso.co.rs. Dobro, oni isto, vidiš, sve isto, nema kreativnost. Pas koji spava kod mene, to najviše naplaćuje, zašto? Zato što moraš priniš u njemu, ti je dobro. To sve ponavljaju isto, razumiješ, sve isto ponavljaju, gledaj. Ništa nema, muškarac koji se na YouTube predstavlja kao svetska seo i ispričao je kako mjesec dana zaradi 5.000 evra u čuvanju pasa, dresure i šetnje pasa. On je dodao da svako može dobro bavi se time dobro. To sam preterao. Ne može svako da se bavi time. Tačka, kraj priča. Prvo moraš da imaš taj karakter. Drugo, moraš da imaš prostor. Treću, moraš da imaš strpljenje dok skupljaš kontakti i da imaš socijalne vištine sa životinja i sa ljudima. Razumiješ? Znači, ja znam ljudi koji se bavi i duže od mene, ali i duže od mene iskustvo i sve to i veterinari, ali ne radi kao ja. Razumiješ? Zato što je svjetski čovjek, svi ga voli. Idemo, brate, krstarica, dobro, ne znam šta je to vjerojatno hrvatski. Ja sam bio u Hrvatskoj na dnevno.hr, znači Hrvatskoj, i bio sam još na Balkanu par zemlja, mislim, koji pričaju srpski. U Crnogori sam bio u novine i gledaj, ovo sad isto, to malo drugačiji tekst, ali ništa nisu napisali kreativno, razumiješ. Evo sad ćemo da radimo reakcija na TikToku, Kurir napisao. Au te, bra. Dobro, u suštini ne znam, nadam se da sam na sve odgovorio. Generalno jučer sam bio tema za kafu, ništa drugari, nadam se da smo mi sad se razumemo dobro. Hvala što mi gledate, ljudi koji komentariše stalno, volim vas svi, mnogo vam hvala i mnogo pozitivne komentare dobijam.
Hvala svima i vidimo se u sledećem vlogu